Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Rais wa Jamhuri Azali Assoumani hafanya ziara haruma lesiwa la mali ya Jumainu na ye hatendea iswala iho Bandar Salam. Haruma ziara za hazi humali rais haunana inazi arhami za huandu wakaya haruma ndege ya Abe Aviation. Stawia Zakaria na Chano Mohamed Elamin. Baada ya mshukuwahi harmaishi wantasha avion sha Bandar Salam imhuwa dawla andina uswaliza Ijumaa harma mkiri wa Bandar Salam. Baada ya babu andina uonana na izi ahali za wanrika waka harmai avion inu ya puliha. Ika hadhir mamadhamana wa dawla nina waisisiwa iwajao hadhir maizi ahali za wanrika waka harmai avion ya Abe Aviation de Azali Assoumani andana uonesa ihamu yahe ulawana na ajali inu yajiri huno mwali ya hodhonisha ishisiwa sha mwali nina ikomori kamili. Ino namna ya obeleha wajao mhono watanga usoni mwe wajimaza wa wanuika wa parano na idikafalino. Wabo waja waronesa utungu wao wawona waronesa mutaswar tena na zijitihadi zao wafanya rangu ya mvea puli hata upara ileo wasi hali zinalai zifami zino waonesa usikitifu watu harmau ulana na yajalino waburtahana ukambar burar swamihiyane na umia Mwenyezi Mungu arswamihi na utaha ukambar fanyi jitihadi harmau dungazi ndongozino zibwa fanyi hama potu yangina tena yani zanketi zifanywe namna ya stahiki kakila dhamana alio na dhamana harmaizi ndongozino vano ajulihane na hika hukuma na hika msaidio wai wandu ikamba dua parazi hasara zai ajalino. Liuyeshiliza yauka inrege ya Abe Aviation ilati ya baharini ngena takdira ni mifumo mili baishani kufanyishi hamizungu homengi ama maiti moja dia parahano harma wanadamu 10 waili wakamoni mwa avion ino. Makamu rais wa heli kungumanyo la judo la Faransa hawaswili hunumuroni ya Jumainu ili urenga funvu harumantabu za judo zijohindilia ya mfomonti inu hunumuroni inunga nji yao harumaze barnamaji za husiku wa dunia wa hemrumshi. Harumaye 8 Mars mjua ukari rege mfumo ya ndongo zinjira kauzifanya hama delicien hama ya ivumbua hama teatro abengeba majeneze ngwe kauzitu harmeni barnamaji de sport makhsus de jido abenge lelo imjener jiliawoi nerwaye harim safari ifanya vonze inuva majeneze mbio za hahe ndo renga wandu watukufa madawa ili waje wahuze ze janibu za heze nauza sport pia hama de jido. Ho munasaba wa husiku nuunta buhu za spor heze na unzunti ngazi jofanishiha infomonti nuhumuroni na zinu zitanyarishiwa ne sirikali ya hilisi walangazija ili utukuza usiku wa dunia wa hemrumshi na uonesa umuhimu wanikawe ya spor. Siku wa hemrumshi siku dunia wa hemrumshi hivyo kama kipesi nyingi bali ndani ya kuzifanya ni kuhusu na hata na kanisa la Kristo wakaya koloko ya Saint wakaya spectacular ya Saint Masimu wakaya washe wanazima ndani wakaya ndani wanaongeza kaya wa muhimu ni sosiyete yake. Kama hali ya mwisho wa mfumo kaida yao zitabu za mwisho ya hiyo masiri ya hii itanasi na msikitu na hii kwa faidisani ndio tunafanya kuyaona wakati na ishakia ya gazeta basi hiyo ni sababu ni kiasi Desde o que deve ter sido na universidade. Só a minha filha não vai fazer isso. Isso não vai fazer isso. Mas ela dele é ridícula. Então, eu falei assim, eu cheguei a fazer isso, mas quando eu não sei, eu vou contar, no 7, no 8, eu estava saindo no tudo. Então, eu não esqueci. Eu estava saindo assim, eu estava saindo eu não sei. Ini kalau orang sedia wali sport,
Ye sinema ya balia ya unwano Carton Rouge yapangwa ni Mohamed Said Umma iwonesiwa wakahadhiri iho CCAC Mavuna. Barnamaji ya Tulantiani Nepnud hamshirikiano ni komisaria ya Hosawa wa munasaba wa usiku wa dunia wa Hemrumshi. Aliyahu Ayuba Abdallah na Ibrahim Mkababu wakahadhiri. Harmo umshirihi usiku mhu wa dunia wa mwanamshi ya komisaria ya Hosawa hauwadzima Nepnud na Canal Plus wajimsa mafal ya kautanganya zijanibu bal na bal harmo miva minji. Ikashwa baha ya wonesa uwaringa mfunvu otan la mulo na mashababi wa Komor harmwa mizino ya numeni ya kwa ujitanganya na utamaduni wa Shikomor. Umuhimu wa hii hafla inu do wonesa video yafanyiwa ni Mohamed Said Umma ikawo ibalia unuani Carton Rouge niyo ikawonesa ye mwanamshe mkomori ye mahaba ya hahe nezensabu wa hamaspor wa mpira wa mduna mhono zikuendelea harmwa le bahari Hindi na ye filmu yinu ngiyo muhimu harmwa ushababi wa leo. Baada lechezo boneso ya he filmu wafanyishia muhtasar wa he filmu no warenga fuvu wajiviwa haswa omjitoleo haku no mjitengo wa hemrumshi harmwa ye sport. Wanawashe wanu wariunishia zetabu wakauziona malgré ze jitihadi wakaufanya mais elles avaient des difficultés wakaya kwa jakoni kwa nafasi harmaze famille zao wakaanza wa participer wafanya entraînement de temps en temps bo wana wao risa rijibi wanu hama mwanamshe kwa amba Lukaku wa mwanamshe ko hareje na medai kunu Komor harma wa ujizi tale wa rampira wa mdu wo yotoka hama ngutabuhu Iwakala wa Nepnud Fenela Frost ne gouverneur wa isi wa Shangazija Muudin City Varwata kawajaranti weshe leziza warenga mfumvu ye master ya lavimu ya kane ye mrumshi no jizi ya lavimu ya kenu. Mkomori ya ishio kutasia tamasi maisha ya mkomori yaonesa sana na sina wakashima marahaba ekipi ya ima wanawashima rao basket au kaya waonesa ukaya ekamrungwanzo ndushdawasu kama namshe enabamia liyo enarongwa fanya au ekahansimia ya waswili ya ushdawasu ekamrungwanzo yaonesa sana kama namshe mkomori ya mwani manamshe mkomori ya ushida hachipanga emeshaha. Ye hafla inu ikashwa baha osoni mwaho waringa mfumvu waelewe ye namna ye mrumshia ladhimu ya kaye harma omjitama. Zeswarafa za hezenzi za mikoani ya maendeleo ya himabavule funvu la he diaspora miongoni mweze mada zitwaliwao haruma mkonti wa taifa waringa funvu warimatu haruma ze mada zinu ikawo waziono muhimu ha maendeleo ya hinsi. Narudongo tasabaru wa Mariam Alililwa na Salim bin Abdullah Zarkashi. Zeswarafa za mali za urumishi harima zezi za mabavu umrengo funvu wa heze janibu zonti harima zezi za mikowani umsharikiano baina hao no mdungano ne mahakama domada za katwadiliwa harima shekao shahezezi za mikowani harima ntiundaru za mitwala wanyamilia imasuala yanu ili uruhusu wakeswarafa njema harima zezi za mabavu. Johanza ya uka ze teksi za rumiwa zishara za wanzi harima miva mingi mwakati mwingi na maprezida avira zitulanziana hakweli kakula mdo wajua mipakahe ili rilishe wa Komor au wa population ya he majera ikensi harima wasan ifanya development mena serikali za mikoani hizo de serikali mekiwazo za lazima zitoe zitambuzile harma population harma majera na ikale paramba ila mairie prefecture chef du village e wanadamu yo pia katukiliana kakula mndo amnikaishi ushaye kakula mndo iza haya fanyao yabo wa Komori wa Jukar matambu yemada ya kadhukuru ile funvu la hoa manga dizali sa masuala tafauti
umwasahilisho harima zela duan nomniko daraja ye maarifa walo nao ya waruhusu waje warumishihe vanuntiju ili hunga mhono umbarikisho letumo harima yensi ye maisha madziro ya remao wanansi ye makatiyanu humpando heze thamani za hema duhuli zikabaoni wajau harimwe mahadisiano rijari unria que 80% ya hezi ndunga zlao bonze na 20% sisi dir creo hulu donc leo kanzar jerifani muhimu hatangajo fanyaje hatari ribunguze ila bahindu ilao bonze ne rishinde rike minimum 50-50 donc rijari accepter et point de vue que armée agriculture armée ledima ne armée ulozi yo muhimu reavancer. Le secteur privé ni malimaji lazima impliqué hebazima parce que mlimaji ngujo shida ya lime mengabo wakati ke gu bloqueo katushinda ya huza e produire katushinda heli ya duko huza katushinda heli ya duko stocke ezindu zahe ngina manque donc ekaja passer secteur privé waje watsanganya nao ijokiri wa parse mankila ibunguzihe na e serikali tena waje wasaidie dans un point automatiquement narjo wasuli e mahala namzoro wasuli ne e ribunguze ila dependance ya uba ya ukomande zindobo nze hujahunu zihazi zahe mahadisi ya taifa ngazidungi ya uhendelea ni zonga joka za kifu ya tarehe 20 ya Mars kabil mkonsi benzwa uhusu ze barnamaji za kamtwalaani ngojofanyishiha ya tarehe 14 ne tarehe 15 razi gabil haunjia haruma msomo seiper 16 za helisi walangazija lizo waziri ya zuru ili utunda imafundi wafanya uhazi na watojitekeleza haruma imajumba ya msomo imadhumuni ndo tsahashawiri zetambu zire mawe imajumba ya msomo haruma mva wa imafundi azharumba na Salim Sarkashi umzungulio haruma zilikoli wakaufanyiwa ne waziri wa ulezi wa taifa kuja husu ya nabahi hutahaya jue mafundi watu usomesa walibu wao shawajau haka utahaya jue mafundi watu utimize zilera za usomesa za hao nanu walibu wao mishahara mili wazir Jafar hazionesa haufaso hayauka nge karibu na uvenushiwa neza kweli harumali suala linu wale fundi wa primeri wai analera 24 almafumu wa lazimani azfa fundi wa koleji analera 20 harma mfumo mzi fundi wa lise ana lera 18 lazima nasfanya asfanya zilera isharia shamhensia au kasisfanya au mtasisha hunu aja jerebu alawa aende natongoza hezangina itujwe kamba aende aslima itujwe kamba aende asloa itujwe ike osi amba aende asomesa prive yoke na ukiri haruma utundi hunu waziri wa ulezi wa taifa harambushi wa yaukaba nuntiju ngabu mafundi watahao mabadiliho nana madhamana waheze saiper wa shuhulifu ulawana naye ihazia baki cha denziro nado urengaze natija ya ziparisa ya zilinza nyene ziliyo harumwe wizara iko ushuhuliha no uliba wando hazi ya jaubenu shiwa neza kweli fundi watu mobilize alhamdulillah watu mobilize il est fanyé c'est dans leur intérêt c'est dans l'intérêt supérieur aussi ya serikali donc stabuhitizini tuenda raskurazi wasina fonction publique tuenda na finance tena rafanye croisement ya stabuhitizini behu waswili ni for waswili haluras fangazja dalo tundaras fanye mwali dalo tundaras fanye mswali zihazi zinu kazifanyishiha hunungazi jabahi shanga zijufanyishiha harumwe masiwa ya baki hautimizie ziara zahahe waziri haonesa yauka imafundi watu wahi wajitekeleza harumazi seiperi ili warambulwa ngwajojo ujitekeleza iho wizara ya ulezi wa taifa imfumunti inu wanazioni wahelesi wala mwali wafanyao imitihani ya taifa ikao kwa jabeha mijarada ya hao ngwaombioni ili washinde waivehe kabla ya tarehe 12 ya Mars zitanabahilwa ni stawi ya Zakaria na Chan Mohamed Elamin maelezo ya Munibu Amir haribu wana zioni tuswini na sita wajuanzia harwa mtihani wa baki umwahaono harma ilise ya nyimashiwa ya wanisiha haseri mbili nende iseri A1 nenda iseri A4 mafuvutu swini harwami ya wanazioni
de washinda wafanya mjuanziho wao hanzia za internet. Besha ni zitambu zikoparihwa na hao mjitekelezo fomboni ile ubwa ikonti holo ama yode ndongo ya tongesa mba imadomana wa iliseino wajitolea ili usahilishe wanazioni wabue konti zao nena uskani dosie zao ranguni mashiwa. Ndongo ya tongesa yauka wengine wae wanazioni washindi wa mali za mjuanziho wao. Hangu ikanyangu wakati ile ya kambani wareme surprise wamdezo pia mahajana tifanya baki be kambani harma etablissement do Corsaid marde burdongo fanya be mahaone ja kama surprise ambari rizifanye par internet ridongo fanya yani fanya ndongo za twasu wenye na serikali jara ngumado ambar ko fanywa ano kaza kanyangwa mana zikandungu nyingi za uzifanya za undambio takarko para rahiso mahaundambio nao na ujuanzi harika habinhu mashiwa uhori rabu asubuhi ta ukuhari rikofanya instruction hiyo babo zinonkaza kahau wangu. Besha ni madomana wailise mashiwa waone sas juhudi zao ama wao ikao wabele haimijarada yao kawasi makini haibo ikao ambata upara abasa kawapara libaruadi onesao ya ukai mijarada yao ya waswili. Lona ya abasa ino doka alhamdulillah ribiliha tifanya inscription tibelea biamna na susi manara hai message yanka ya jaraha abo ngamna na hamu même si ti hamu ti alebe wana hamu toujours watiti ngo ibaki armandongo mbili tandar mana kula suka mjolikoli de jusqu'à maintenant hindu shinibe haulikoli tishinda na shpararaha mana dosi yangu ni kaka isi claire neti tishinda na bali shina titema pesa tfanya zinongo pia mnas dosi sende tapara basa ino tfanya zinongo pia c'est bon de tapara ya basa kavaja message yonesa wamba zinongo c'est bon abo ngame Mungu ikamba vuje message yonesa wamba dosi yangu validewa anjia njima pamoja na wanyangu rikarma examen hankonsi atuka Mungu avensi ibaki de ujua na hikai mafuvu 10 harmamia ya baki yai wanazioni na hikawa toshinda wamalize kabla umbalwa wa mijarada wahensiwa de tarehe 12 ya mwezi wa Marsi uno. Harumwa taarifa ya tulamhono ye Jumaine ne wizara ya dhaminishi wa msomo ngejulizao wanazioni yauka waenjeza umhula yauka washinde wajanzi hanzia za internet na waukaza de tarehe 11 ya Mars. Ebony Magic Girl chama lifanya uhazi haruma libara la Afrika liwonolejua hunu Komor. Chama lino lijinika umuhimu wa uhashirisha wanduashi neziali kianaono wadi wambao endometriose. Wakati mwingi ukamba wakati farudhi ya mtu ijao zinrongoshi Faransa ba reglu za moja tokumchuka na mroso mtu kodza wakati mwingi wasambla mbaidi halo mimbansavi usilaputu jengi usijao wantu wailisha na wakati yenda evolue ata itengelea tendo paramba mtu jojiparana katamba uja kuspara mwana unu wade ulamba sa dépend na stade mana voa izintini yani lalo la kalte mana voa katamba tojua rizie des inroso voa katamba tojua ri mana zo jenda to para katamba lazima nimta afanywe na operation swafi ivo itole mana katikamba ne i endometri ni ndai kinsi vahanu lo ambane lazima ni rito ivo lazima mtandafanywe operation itole mtashinda ake soulager au wakati utojiparamba wende tamu lala na mtumio hoskodza wakati ukamba tawahikensi tu hoskodza wakati ukamba tajeli fardu kayaja ne mtu joka na zinroso zini yani tambuzu namba zu para mtambo tsoparamba mtukazi joenda mahazini wando mahazini kujoenda lekolo na tsatsende likoli donc wovo de rauna lazima ni rende mbio ne shamashini ri towe ya ibu ya wadonu sketsena ibu wantu wala muhe wa urongo pare shawiri parsina shida nyingi tizo be ribu anzia nunda maana ratsovenza rende tawantwani wao riwazira haubure mtraske na mwana dagoni yakamba kakula ifarudho ya moja askodza yakamba rasongo ba yode hallo na rime rimvigyo mwana rende lopitali rimhifadhi maana karsmaiza vasavani wantu washi wengi wailolo wao kawakalama lopitali wenda majinekologu amba kawasi kawasimira kawasi na vali ili zinitongozulamba ratsoshinda rizita wamkini warangu unatsani berizdishi vavo risione tena mba ya njema madamu kamba kakula fardu za moja ukodze
Le jumba la zihiro la Caritas libua mbawa ya uzihira wandu walona mabwade ya manyu azma ya tulanziani ili uzihira imarani ya watu na chida hususan Mohamed Said na Ibrahim Mkababo. Maelezo ya Ikamben Said. Hamadhumuni ya wana na izimbwade za manyu, l'hôpital ya Caritas Komor ijadidisha zihazi za imbawa ino ili ya ushinda wazihire wawadekawasina izinchida. Zana za nyumeni za uruhusu imatwabibu washinde wawe wawade dzihiro la swafiha zisange zijiparao harumwa ili daho la Caritas. Izo jo mimi na jotahani wajuze ujimla luka mrati himi hata imanyo meni ha completement ngemru ha hudhuriwa ima ikamru ha constate mna problemu mtiti ya usuye manyo risaribu wa emi wangu ndujojua hudhuria hunu ngasina dentiste ribano ngujwangaliwa yarengwa he namna ikawa ndo ya lazima rahai jaka zinongozi ja haudziro eka mfano mrukaje wa yajitekeleza zija haudziro wajao ngarjo sana heze mwa irlonizo renge en charge maana basanga sina Dr. Ribanu ngurengo en charge zinongozi nsipia wanzo wapue wanzo wabazemanyo wando he problemu zonsipia haujadidisha imbawa ya uzihira wade wa manyo. Caritasi ngetoshwa bahala dzihiro la uharaka. Konstato kane makati ya mwiso yanu nga wajaondu wenji ikao wanzo wangaliwa hatambu za hemani alafu rikana service yabo donc kana za materiel ronokana ila dimu resitenziani ribu ya uharaka ndi maana ikao rangundo mandoni wa mwezi wa virao orande na hubwe service no ili risaidishwa kazi uleo kana mdia jehu rembe mala ni hunjina shayo aula ekaja rishindiri mwangalebani wastambi. Lijumba la dzihiro la Caritas Komori libua mlango wa nyumeni harumwa imbwana ya uzihira uwade wa manyo na waongwa ombao wabuwe mbawa zangina haifaida ya iwakazi. Le suala la hezimbwana magendro ye miharba tuitulwao haruma iziwanza za mpira wa mlu lizakabauni haruma imahadisi yatu ya kawaida ya Tanganya imadhomana wa hezekipu no wa heligi yangazija no wa shuli hanao no mwendeso wa mpira wa mlu umuhimu wa mkonti unu doka wakaze kifu ya zitendwa za peu zijirisizi wao haruma iziwanza kabla ya championa shejareji na dungo sasa habari wa Husam Dini Benamid na Ibrahim Mkababo. Zile razishashi kabla ya homrejei harumazi nsabu hoza mpira wa mduhu nungazija azma za nyumeni zirengwa ili uhifadhi wandu wa wane na mabaya haruma iziwanza haruma mkonti wakaihoritaji ya jumainu emadhamana wa hompira mlika undu warenga funvu hulai maraisi wa hema chama ya mpira hujai madhamana wa hompira wangazija wansi pia waonesa ya muhimu ya upara emba wa hifadhi ido jahavi haruma iziwanza shawajau barnamaji za usomesa wala washangirizi wa hezi janibu za mpira ili wazie mabaya haruma iziwanza shawajau tena hange za namna ukana iziwanza zikena hifadhi zinu mengoni mwazi na wika yaundo za hadisiwa haruma umkonsi unu mengoni mwazi mwafikan rafikan roka izi klubu za supporters zomi jini zorganizewa mrajwe ka yenge supporteri yabo ngujugu dhamana wa he club yahe yende ujue namna joka huifanya kangu iheshimu au ngitukuzo au ngitoshonga ekale jazi badiliha arme namna hiyo gatia uhara gatia ushangavu na hizo ngo ikao zikaya kichaka ulazimu zibola nafasi tsindo mijini tsinde mabavu tsinde za distriki tsinde za ligi tsinde federation tsinde serikali ikao lazima haina mru ya hime hamvu riwane neleba hilo ye raisi wa heligi yangazija Kaisan Hassan ikaya ule suala linu nguliono muhimu haku kabisa haonesa ya ukana uwandu ikaya ndo warenda wazitinwa zinu abongengi yo namna ya ukana wadobe wa mahakama nungo ikaya o uwandu ikaya ndo warenga funvu harumu mkonsi unu uwazonesa kangizo muhimu garanti ukaya lazima hini mdu jikofanya ndongo hamadizo ya jiju ukaya kabala katufanya tisa yenzahe kanafanya ndongo harumu wandu jana waonao kikajauniha lazima ngujojulwa na eka hajulwa lazima hunde mahukuma ya hahe ili mruo ya joka ila responsabilite civile ya hewa eche ekahare memrumba hindu lazima ya hukumlwa hele shitonda yafanya ngeni zijoka kazi kaya baishe hunu ndungwa unayo kananga wa mikonsi kaya ongendelea ili uwarane zetabu zinu harumwezi wanza ama zitanabahilo ya ukana winjwa hizo ikayaonde zikuhamishiha zobakisha mabukuni zibakisha ya ukana wanduwali ndiye uke mfumonsi inu ngazijo njia zitendwani ili wandu wa wani na tabu hamada zinu.
Hema dainu dorkaza ukifu ye taarifa habari na mbitse masi umema wadzimane ORTC asantomo.